Страшно, капец. Я вниз не смотрю, я специально не смотрю вниз. Я посмотрю потом на записи. Чуть-чуть страшненько. To je závod, kde se vyrábí tlakové lahve. Tam to bílé je nádraž dolní trojka, tam je dolní dvojka. Tam naproti nás to je Halda Ema. To, co tam vidíš, ten kopeček s tím. Tam je robota, jo, oni vozí ty papaláše. A to byla škola, kde jsem se učil elektro a i strojařinu. Zdárenské. Ne, to nebude. Ne. Jaderný elektrárny. Temely. Co tam je? Na Slovensku, Jaslovskou Bohorici. Šílené.